Bitte, wir lassen da Huti. Warzaden Melin. Warzaden Melin. 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 Die Meline. Region. Melin. Region. Melin. Aber so Melin. Ja, Melin. Et Gouzou Darit. Or, président Macron a zobé des Robert Undro et Pro Sina, Nepelzo et des bichous très ménèdes. Comme ce bras a zobé qui va VH et barze gazette nous, va skivel. Berna Feriou a Rey Mazalek vraiment quand tu des brozo arbed. Qui gruse qui geugen a vo gwarzad da bob an dud melen a zeus lavaredeom. Beaj an notrou hag an intron Macron, Brigitte an intron d'ar ma meus lennet a zo plijet toz mignor da sinaez d'ar voazet dreistol. Alors, or veaj ta, reus ad gazet d'am speret an jonj ouz ur veajal gret un intercallos belag so, gant un an eus pennou braz poense sina, Deng Xiaoping, deux d'avelet da hanom e Brest, e berek. Fall du a ze an traoù e poense e tre a France hag ar bro China divar goust an Indochine. Degloaz goude hivern dien bien fou, ar général de Gaulle a zonjas e war poen ad sevel an dar an predou gant bro an dud melen. Karget en doa evit se ur breizat Etienne Manac, ginidig ouz Plouigno, kre war a Yezou Diavez, un diplomate a vicher eus a Reuella, ur brezhoneger dreist. Setu pot Plouigno e Pékin, chomareio eno c'hoarloaz etre blovichou pemp a triugen hag uneg a triugen. Etretan, evit lakat ur beradigeol e barz a redegou e pedaz ket a ministra sina Deng Xiaoping da zon d'ober undro da Paris. E ker Paris a la varaz dia a Etienne Manac e vele bravo a mercediouan zo e bet. A kemet a don en o bro e poezaz evit ma rakche l'homme e breizizel. Un douar kaer murbet a gendalraz an otrou Manac hag ar vretonet a zo labourerien dreist evel ar sinaet gwelet reoc'h. Setu den braz a Sina e France e blovez war l'ar. Gred a labourioù braz e Paris, gant ar général a Tintinivod, setu erru ar podmelen da Brest evit an diben sizun. Ur martu da oa e c'hedal a harnich e borz gwipavas. An amiral, ar prefet, an otrou mer Brest, ar hanat, an otrou neskop, a me war piou, hag ur régiment ar charrian evel just. A buen en noto, a dillo bete kastel amiraliez, ar huitel erez davad, papon, kaer oan amzer, evit iso. Lugarni a re a neol, boug an ezen. A ver ar ruet, setu ar pot, da ranella beptu d'ar pors, an amiral da eul gwell a mahele. A ver ma chome an dede deza, an amiral a anve peptra. Diazom var ben e velom inizi, kaera inizi zo e bro France, molenez a geusa. Hag ama plougastel, rouantelez ar sivimat, gwell a sivi zo en Europa. A pellor etukleiz a poun bras. Bras a inizo tro war dro. Hag o tamik pellor. Trezen a bras, trezen vras san mark, flour a trezen zo ur bet. Met ar pot dezi la oe ket.
Savet var big e vutu melen vil just. Ne oa ket gwall vraz evel domet tost da vat. E fel ede a selet ouz traoù ar vogerioù braz ar hastel. A dreistol ouz renkaden kiritan loje de plek ar vogerioù. Hag e da houlen. Ur stal labour evit ober kiri dredan a zo ama fason. Den e bet en eus komzet dit di var kelense. An amiral a jombos mantret. Met prim me resputas me mestra. Fazia a reor otro gwal fazia. A hiri a velor zindan o treid a zo da labourerien an arstanadi. An arsenal bras. Bras a ili zo vro. A implij 6.000 den bemdes. 6.000 feneen. Ik levet kemense ar pod a zistro hag en ur lakad e zaouarn var diskoaz an amiral a lava. Plijou braz a rak fedin mont ober undro en ar sodai. Galf d'ar gad, tro d'andro. Ya, respon an amiral. Roit pe minuten deom hag e zerm prest. Pe minuten goudet. An ar chariad renket var o marroutan, bet ar sina e rista e c'hwever zigel dreg ar c'harst, setu prest an ol. Rum. Tro e marroutan. Sed dibunadek dirak dor borz an ar soleil, digor franc direzon. Adol trum, paout dek zao ping da la varet, brao an amzer, c'hoant nemeus mon emez, gwelloc'h evez gwelet an traoù hag an dud en ur vale. Tu a pod var e dreit, an amiral hag Etienne Manac, tu pe dudea. Hag a potret da zisken ar streat d'ar bas. Nepel les eon, et traoù ar streat, un em gaven pen ouz pen gant eus terniad. Eus terniad farsus. Ur micherour e tre brechioù kar, ur harik dister, gwigour gantan, netra e bars. Hag daou vicherour al, unan a bep tudean, o daouarn en o godelou, e vale a bilpazik, o zri gwisket, e no diliad labour glas. Evel mil ouz diliad deng zao ping, e unan. Laoued ar pod, pa neus gwelet ar kompanunez officiel e neus dibleket o fen, aounet o gasketen, tufet ur beg cigareten, dennet o dornemez da o godelou. Souezet madin e velet ar pod melen o tostad rei, hag rei ur mel star dorn da bepini en ur lavaret. Deiz mab kamarad. A bevet ar mignoniez e tre ar sina hag ar France. A gerioze losket gant ur c'hoarzadenn melenaour. Pa e pellet a harik setuet da houlen, an triman a zo pen ou braz et ar solial mejoj. Fazia a rea respon an amiral, an trize zo tar barerien a netra ken. A perag e mein tri e chacha har goulo, an amiral a jomas penat sebezit. Paz rebel e eus amant. Gouda un interminuten kuzul gant Etienne Manac, e respontas, un tammig nehet, d'ar malavar an notre Manac din, e mem eus digoust e mem kimitri, digoust ur gwal dichos skouet varno micho. A pe var e micherour an eus torret e har eiste so, hag ar pempet an eus kemeret un deveze an labour evit kase vam gard ar veret. Ar ur mour poasal a zikouezas var muzelou, rener brosina, ur pez bourroas melen, hag e da la varet et ur treiv va eben var zuk pot puigno. Ya,
tridieren bremañ a hanno o troumanak va bro ar Chin neus ket digarez ebet da goudaon ouz ar Francichen.